arpeu khandai terik risau aja arpeu san kajanji Revolutionary Council JRC Central Body ha kajingela mu Presiden Usamla Liu Ferdinand Suyam harangkat kajingelan lang Vice President ba Artisari u General Secretary ba Hepor Sayo ba Working President ba Muhadam kala lai kendu ya u Deputy Commissioner ko West Janji Hills halor kunong rimba ko office kala Sleman ay ya u LGD Code ya Shnong Mowluber UDC umdon office kumta kaseng kala kendu ya ko wiki so IAS SDO Sadar West Janji Hills ha kane kajing ya kendu na kaliang kaseng kala pensiau ya ko office ba kajing Sleman ay ya u LGD Code ya Shnong Mowluber baro jingmyntoi ba Shnong Mowluber kade banyo kamya show Katkum kasithi balayo now Mission Director ka Rural Employment Society ban Mission Director Community and Rural Development Meghalaya balapha sha UDC West Jantia halor kanang rim ban ayo LGD Code jong ka Shnong balapha na du usnem ajar pusau khnang ban la ban pentre kam yagis skim sarkar khantam ka jabkat Henry hadu menta na kaliang ka office UDC kampad ayo LGD Code sha ka Shnong Nagaliang ka SDO Sadar kalau ang bakan ya kren bad UDC bat ko officer badai pe ya kela CNRD branch babelai papaslam ban ay yaw LGD Code sya kan ni ka Shnong bat kan sa ay jing tip sya ka seng Nagaliang ka seng ka kantu ya ka office bakan singaw bah ban pen kulay ban ay yaw LGD Code ya ka Shnong khnang bakan long ka jingmyntoi bat jing kerkhu ya kinong song Shnong jong ka Shnong Mowluber Toh ini yang ingin JRC barangkat orang Shnong yang Mowluber dengan segi lebok jumpa UDC mereka ia cakap UDC ia cakap kemadam we gesor manlet IS SDO Sadar dia bentau ia kelam dia bentau untuk pending LGD Code kamu dia jingtip na Commission Director of State Rural Employment Society, Director of Community Rural Development, lebih tak datuk yo yang di LGD Code apa ke Shnong Mowluber. Dan Dawa tu link yang office yang DC dah bukan isu yang di LGD Code. Dawa tahu skim datuk yo ke Shnong Mowluber, naduk skim yo di sentral perkamtam ya ke jobkat dan lagi Hakan ni skim cispaski, hendak deling yang ke office yang DC dengan isu yang LGD Code, deling yang kita dok ye jingmyntoi apa ni Shnong ngetham yang ti. Hendak deling yang igesai, deyo ye cham wakam dam keso, hendak deling yang kale, de ego asuran, dan ne utok wo ye kelam DC, dan ne working officer yang gua CNRD blok lasken, ne minta utok wa paidbah dan ucap kaya yang dikam, khnang wa yo isu nak ki yo new LGD Code, khnang wa yo wan jingmyntoi, dan skim yo wan na skim sentral, pan gino kita skim yo jingmyntoi ni Shnong. Tadi linyo igesay ng tiyan hi, ke kubor ng yung office yung DC, usap ha isu nak yo new LGD Code, khnang wa Shnong Mowluber hi yo ki jingmyntoi yo ki hang skim yo per.